Luar. Cing ngena di berita di luar. Mai cing ngena. Mai. Ngena di berita di koran ngena cing. Koran jangan ngena. Oh. Berarti lemotok. Lemotok. Asal ada ngena di koran, televisi atau ijo-ijo. Lewat TV, lemotok. Lemotok terkenal. Ian Caro di Jakarta artis gitu. Ian Caro di Bali ini Selebritis. Seleberak. Selebritis. Ayo, Oke, munyi nih. Boleh nih. Boleh. Sing notang. Sing ngai sing not mulu. Nah, sekarang Sing not orang not. nah ketesan ki. Dasar engkau masuk sini. Sing aku orang sing not. Mulu sing not. Baru berita. Nah, nih kudu nih. Sing notang, sing. Sing not apa kata? Sing nemu orang terus serang lagu sing not. Aku urus apa? Nah, gue sih sing nyak pasok-pasok gitu. Ama sing ngenot sing ngenot. Ama ngenot. Udah repot-repot itu cepet. Ini sing noci, sing. Nih noci. Not. Ya nih noci nih. Sing. Tuh noci tuh. Not. Enggak tuh. Kapajang. Duo punya kene lo matan Cina. Cang dua kan not cang. Pipes kena bajang kan. Oh, matu milen ada nih. Ku sing kira matan jadi mau kejang not sih. Gelap sago not cai. Sing matu normal ada nih. Engken menyendiri. Berita di uang malu. Nah, baca sanding ngomong. Nah. Telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. Wih, memang bangga dong. Ini naongan merokosanya. di uang lu. Seorang dagang biu. Kok sengaja kena tuh merokosnya tuh. Di uang menyintim baci petel kan Kok dia. 95 tahun merokosa. Asam uratnya kumat. Senawang. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman dari Bangli bernama Dolar. Ngomong kengen yo. Lengki ngengen, macam dong rasanya dong. Ngai, rencang dengan kenyataan ngomong nih. Apa pun ada di media cetak. Jungang lu. Kalau Dolar tidak menyerahkan diri kepada polisi, Dolar itu jadi buron. Gimana gitu? Jadi buron, jadi buron. Serang ibancinya ke polisi. Mati kan gelik-gelik gini. Jadi apa? Buron. Lek-lek kedek, orang lek-lek kedek. Orang dimbasakan kedek. Yen nak sebat koncang kedek nih ngomongin kayak ini. Berarti saya bisa memunyi sih. Saya jadi buron. Kalau Dolar itu tidak menyerahkan diri kepada kepolisian, Dolar itu menjadi buronan. Buron, kami nggak baca. Zaman Yani dong ulah ngomong. Maru bungut segeno pajak. Ngomong dihukum. Hukum tidak pandang bulu. Biar mau bulu biar saya nggak sabelem hukum. Aja majom si Gumi Jani. Terus yang ilukan layatan putulang. Mengkengken tuh kenyataannya tuh pemberitaannya ada gitu. Kenyataan gini ada. Kengken. Jangan terus terang deh. Terus terang kan. Jangan ngoyong di Tegali. Kau dagang biu. Gini yang ngomong. Bayan kengken. Bayu ada biu nih bayu. Yen bayu bahan ke tiang bahan jang yo. Nyen. Dagang biu nih. Apa Bang Cai? Biu. Biun nyene. Biun canggih. Cana ngerti kan munyi jang. Yang benar nih ngomong dagang biu seng gitu memunyi. Kengken benar ngomong kami. Bayan. Kengken. Bayu ada biu nih bayan bayu. Yang bayu bahan ke tiang biu nih. Tiang kermeli gitu. Oke itu. Ngomong pas. Bener kan? Nih yo yang bahan cang. Ya cang sih. Mana ngomong bahan ke tiang bosot ke ketang. Goyang kan. Cai sing ngerti ken munyi sing ngerti bahasa Ci. Kakak perlu rajin berbahasa. Cinugo cang.
Sing ngerti kan muni, sing ngerti bahasa apa maksud ini? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ah. Di sekolah di sio zaman. Meh. Di sio. Bahasa Murid Indonesia. paling dua ke cang. Di sio zaman. Matematika ajit lu. Nah, ketes aja. Yang cis yang percaya kau kurang man di sio paling dua kok tes kok. Nah. Dan ini cang takon bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Nah, Cang ketut. nyen. Iketut. Nah. Ciwayan. Nah, Yan. engkendut. Yan peninggalan. Madadot. Meme. Anak murid paling dua ke. Konen maklepak. Guru nerang bos sangso tuh kan guru. Ada murid cercang aja doang asuh. Kulas guru ngajin. Wah. Kene murid. Nah, kebenjang. Yan. Engkendut. Yan peninggalan. Mata dot. Dibuat gini. Yan cungu. Hidung dot. Yan kopeng. Telinga dot. Gumin. Yan peninggalan. Mata dot. Yan cungu. Hidung dot. Yan kopeng. Telinga dot. Oh, engken maksud sini. Ji ngomong jorok di pura. Jorok. Menjadi bahasa telingatot. Menteri badan ini ketut kon nih. Kese orangnya ada gini ji nuntut. Nah, kanti cang dan cang. Ngen. Menengah dan cang. Nah, Ini sing bener wajib banyak nas Cina. Yan. engken ngah. Yan peninggalan. Mata ngah. Yan cungu. Hidung ngah. Yan kopeng. Telinga ngah. Jak telingatot telinganga banyak ban cai. Otak ini nih mulai jorok kan. Jorok ngen bukan jorok. Cai. Cang jorok. Aw. Apa badan tuh? Kegen. Cai bener nih jorok. Cang ngomongnya. Yang saja jorok kopinya undang pentlu mau kata adan kan. Lenan ken kopeng dah kalau yang bohong dah kalau yang baik sakona. Si dua dia ngumpat timpat panggil jorok ngomongnya di sukut paku. Maka dari cang paling jorok kok ya kan? Nah. Yan tiang. Saya. Suge. Kaya. Celeng. Abi. Peragang ini. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Oh pas. Murid cang asal Mulut ngomong harus dua, Kay. pas. Dua mulai cik. Jumin. Tiang. Saya Suge. kaya Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Oh pas. Mungkin kedek tuh Cina. Mesti saya ngerti nih. Ulian dua kotak Cina betul. Jumin. Tiang. Saya Suge. kaya Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Apa? Pas boy. Kan pas tuh. Yuneng. Pas boy kan. Sing. Gue ngerti cang. Amun tuh orang kelihatan aja mengerti. Cang orang kicer celeng. Para cang menok katanya sih ngerti ya. Nah, jadi cai kerja sang kok. Pangtain gurunya metes. Batu bahasa Indonesia bahasa Bali ini di mana? Oke, Batu nih. Selamat malam, Rojong wengi. bapak-bapak dan ibu-ibu, Haji-haji kali biang-biang. adik-adik semuanya, Alit-alit sarang sami. nenek-nenek yang saya cintai. Dadong-dadong sana temen. Nah. Ya.